Thoko-ini ya Gikuyu kaunti-ini ya Kiambu turatongana na onjoria magithi na mbere na mihango yao ya muthenya kuria ona thengia watho wa thirikari wa kuria andu matigakuaniririe muno niguo gwithema na gutamba kwa homa ya COVID-19. Mihango thoko-ini ino irathi na mbere utamutugo. Onjoria maugite maratangikira aria marenda kugura irio na indo ingi cia nyumba niguo mahote guikara micini. Riu ni turendia gukira uria hau kabere harari. Andu aingi ni maragura ndengu, mboco, mbembe cia kwiigira. Angikorwo thirikari ni irenda gwikare micii wa mbere matufunguthire maguta ma tawa ma ngari na mitu na irio na at least kama wanaweza tutumia kitu no tukene kanyamuka kuturungamirira no uyu niguo mutugo thirikari iragiria kuhurana naguo kuona o uria andu marahatikana thoko-ini no uguo marekira ugwati-ini wa kugwatwo ni homa ino. Na nikio kaunti-ini ya Nakuru Commissioner George Natembea aniriire na kayo kanene agithaitha andu mainuke kuona riri ni ihinda rina ugwati munene hari miturire yao. Hakuna discipline, hata watu hawana habari kama kuna ugonjwa, maisha yao inaendelea kama kawaida. Ndio tumesema sasa ujumbe ulitolewa jana, leo ni wakati wa enforcement. Askari watakuja kufanya kazi hapa sasa. Wale ambao wanatembeza vyakula wamekuwa pale kwa soko. Jana imeamuliwa kwamba mahoteli yote mahali chakula inapikwa, mtu anakuja anunua chakula kufanya nini? Na kuenda anunui chakula na kukaa hapo. Kwa hivyo naona mandazi napikwa hapa, watu wanauza vitu kwa barabara hapa, hawking of food yote yanasimamisha nini leo. Na kuo kaunti-ini ya Kajiado borithi marokire kuura firigiceni barabara-ini niguo gutigira ngari ciothe cia ukuini irarumirira mawatho maria magathikitwo na oho gutigira athii mahimbiritio utheru wa gikiro kia iguru kuria ona atwarithia a nduthi maratigira athii ao ni marathambia moko na mai na thabuni mbere ya thabari ciao ciambiriirie. Ndutite wira uyu ni undu wa utheru wakwa na mwiri wakwa. Riria customer ka guikarira nduthi-ini akamba gwithamba moko ni undu wa utheru. Na ingi advice boda enzangu tweke u nigetho na wira witu ukorwo wi mwega. Tukihungura nginya muci wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu, OCS wa tauni akinyitania na maafitha a borithi ni morite onjoria kuma tauni yo mahinge biacara ciao na metikire guthi micii niguo gwithema na kugwatwo ni homa ino. Kama OCS wenu mimi nasema twende nyumbani tukirudi ukiniuliza maswali ya ofisi maanisha wewe akili yako haiko na watu. Remember about you people. So let us go home. Ni mihango itanyitwo guthi na mbere mena-ini itiganite bara-ini ya kuhurana na gutamba kwa homa ya COVID-19 kuria muingi uhinyiriirio tie watho wothe uria ugathikitwo ni thirikari. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Leo tunatembea kuangalia